تتعلم تقرأ لغة ألمانية كويس لازم تكمل الفيديو ده. المقطع اللي معانا بعد كده مقطع ال SCH وده بيتنطق ش zum Beispiel schreiben يعني يكتب، وده Schule يعني المدرسة، وده schön يعني جميل. المقطع اللي معانا بعد كده مقطع ال SB. ال SB بيتنطق في اللغة الألمانية Spä zum Beispiel Spiele يعني اللعب، وده Spiegel يعني المرآة، وده Sport يعني الرياضة. المقطع اللي معانا بعد كده مقطع ال ST وده بيتنطق شت. الفرق بينه وبين ال SB ان ال SB بيتنطق شبه ده بيتنطق شت zum Beispiel Straße يعني شارع، وده Station يعني محطة، وده Stuhl يعني كرسي.